День добрый. Как ваши дела? Подъем 5 утра. Физическая тренировка. Птичка поет. Все нормально. И сейчас такие у меня паровозики, да? Лес. Там уже речки. Все нормально. И черный врач. Тоже хороший, вкусно. С утра. Здорово слышу. Очень четко. Нормально. Салам алейкум. Şunlar nerim yaman mı? Korkup yaşama hiç kimden yani. Kerpiç var bildim kerpiçin tarpa. Urcuk. Vur dedim. Vur. Kerpiçin tartıp vurdum yere. Bütün kerpiç var. Bütün kerpiç. Böyle kol dem orta arasında. Şunlar nerim yaman. Gücüm yok yani. El titredi mi? El titredi. Nerim yaman. Getir ver öyle. Yo anten aktaralım. Hani getir bir gör var al şunu yine. Dur. Anten skem bağlayacağını. Ular nerede lan? Andım burgen.